Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Among mat nga agad adalak pay laeng manong. Saanak pa mabalin na makiayan-ayat? Agungat ka di dagiti dadakkel mo? Siyak ti mang papaadal iti bagik. Working student tak. Awan matan bibiyang tiinak kanyak. Tadan sa bali a pamilyana. Nagsinadan iti amak. Matlagayam. Di awan tilapad no maki-boyfriend ka? Awan tumat lang ti oras ko kan ka, manong. Taagtrab-trabaho ak nga rod. Diyak kayat nga adda makadisturbo iti panagadal ko. Lepasak pa iti panagadal ko sa ak tumaki-boyfriend. No kayat mo, agtulag ta. Anya ti pagtulagan ta? Nusong batan nak, tulungan ka iti panagadal mo. Ngaminton makalpas ka, agkalaysatan ton. Ha? Basta urayan naklakit di amakalpas. Awan pa'y kumati mapasamak iti nagbaetan ta. Tama nga no agsikugak. Wen, di ka madanagan. Basta ikarim kanya ka, syakto ti pakiasawaam. Sige, ikarik, Manong Eric. Di kasano nga rod, sungbatan na kon. Manong, sungbatan kan. Diyak nga rod kayat amanong tiawag mo kanya. Kaya't ko nga awagan nak iti mahal. Takastakmat kan ka. Sige nga rod, mahal. Saan ka pa may kan iti kwarta ita Ta saan kami pa nagsweldo? Ngem di ka madanagan. Ikang ka iti kwartam, tunggal agsweldo ak. Anya nga pare. Aginom tayo manan. Kasusweldo tayo mat. Pasensyakan pare Ronan. Adda pang usarak iti kwarta kita. Sana ka makasurot kada kayo. Kasta ka di. Ay katuna. Mawatan ka. Sige. Intun maminsan tulangan. Sige pare. Ag-enjoy kayo. Tagawid akmetten. Ada akon mahal. Adto iti kwartang ingkarikan ka. Ay na, agyaman at mahal. Mabit lang at aglutong ak. Uray dito'y kan amangan. Tapno saan kan nga gastos iti kanan. Ay na, nagsaya atin nga'y mahal. Kasla dya akon mauray ti panagturpos mo Kasla kayat kan nga asawaan ita. Ay, masapul nga agtungpal ka iti nagtulagan ta, mahal. Masapul makalpasak iti panagadal ko. Amok met day ta, mahal. Kaya't di ka madanagan. Makauray akmat. O sige, agbuya ka pa lang nga ron iti TV dito sa alas. Tamapanak agluto iti kanenta. Nay, narabyan kamat asimang patanak ko. Nangan kamin kinitatang mo. Ingka manganang. Nanganak ko nanang. Nanganam ngay. Iti ayan ti kaayan-ayat ko. Addan kaayan-ayat mo? Nanang. Ay kat iyam amumot ang arod kada kami. Bayan nyo, tayo bagak token ko akayat yung ama-am mo. Sa dinumot nga iti pagtrab-trabahuan na. Agad-adal pa'y lahing nanang. Second year college na itan. Ala, kat yam amum tungarod kada kami kinitatang mo, anak ko. Apay ka no akayat da ka mamam mo. Siyempre, kaayan-ayat ka nga rod. Dirumbang lang amam-am muda ka. Saan kumapay nga ita, mahal? Ibagam latan abisi ak. Saanak pa'y anak kasagana makiam-am mo kadakwada. Amangan numaamuan da si katimang papaadal kanya, kaguradak. Di sandang ibagbaga asyak timang papaadal ken ka. O sige, saan kumapay nga ita? Basta ibagam abisi Insan, imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Mapana ko maijibalayo. Pangaasim man, pautangan nak. Aguregur nga mintay buridak ko. Kat no Sabado pala ang tisangpat ni manong mo. Ay,
Pasensya kan manang Aida. Naira na nga awan kwarta kita. Kasta ka di. Ay, asino nga tanay at ipagutangak. Agurigur nga min di anak ko. Kasapulan nga ipadoktor ko. Padasam ti agdamag kadag iti daduma kakabagyan, manang. Bueno, umutang kayo kininanag. Ada ka di balayo? Adda, manang. Pinanawak ita iti balay. Mapan kayo itan, tas saan pa'y apim manaw. Sige man nga rod. Unay kamutan, Eric. Di kalakit din na asyan kin ni Aida. Agurigur ti anak na. Ngam di mo la pinautangan naun. Awan nga rod kwartak, nanang. Anya, pangip-ipanam ngay iti sweldom. Kat agtrab-trabaho ka mat. Kuha nanang. Tultulungak ni Nika iti panagadal na. Anya, tultulungam kat saan kayo pa'y mat-anag kasar? Inton makaeskwelan, agkasar kamin taon. Sigurado ka iti dayta? Dayta tinagtulagan mi, nanang. Ay naanak ko, kita taamangan nulukun na kalaang dayjay ababae. Gumatang ka man iti sidain inton malam, Eric. Pasensya kayong tatang. Ngamawan kwartak. Anya, agtrab-trabaho ka nga mawan kwartam? Tultulungak nga rod ti kaayan-ayat ko, tatang. Ay ket saan mo ngamin nga itid amin asweldom, Mangibati ka matiti para iti bagay. Agan ano sakpelaing tatang. Sana bale, tainton makalpas ni Nika, agkalaysa kaminton. Kahit adda kwartam nga usaram? Agtrab-trabaho akmet. Di ininot nga agurnungak. Ken makabirok tumat siguro ni Nika iti trabaho, inton makagraduar. Ang mga no makabirok to iti sabali nga ayaten na. Basta tatang, adda tulagan mi kininika. Pare, panagsusweldo manen. Sigurado, mapanman amin kaninika ti sweldom. San mo't nga amin, pare? Adamot mabati kanya ka basit. Angam kitam lang, pare. Tani, kumut-kutong kan. Ay, im-imutam nga minan ti bagim. Nalabos samot ti panagayat mo iti dayjay babae. Amangan mo ag sakit kay iti daytang araramidam. Kabalak pa iti bagik, pare. Imbag tulaan, inton makalpasan ni Nika. Ay na, pare. Bawasam ti ititid mo akwartakan kwa na. Tapno saan ka marigatan? Amangan nga minno agkurang ti aramaten na iti panagadal na. Kaasimat. Ha? Kat, sika ngay ngagtrab-trabaho. Saan ka amasyan iti bagay? Di nakpakadanagan, pare, kunakmat. Mahal, kaano ngay nagpasyar tayo di balay? Agdamdamag nga minan dagiti dadakkel ko. Kaya't da ka kanon amamam mo. Kasla ngamin mabainak, mahal. Nupod no nga'y ayaten nak. Umanugot ka kuma. Amamam mo da kan dagiti dadakkel ko. Sige man laangan. Tapno awan maibagbagam. No kasta, kaano nga ro ti ipapanta? Sika man, no kaano. Ala, mapanta nga ro din ton Sabado. Tata, nana, naimbag amalam yun. Kastamot kun ka balasang ko. Naimbag malam mo, mate, balasang kaw. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo balay, may? Kuna ngamin ni Eric, akayat da kano amam-am mo, tata, nana. Agpaiso day tabalasang ko. Nang runa, katultulungan na kagayam to'y anak ko nga agadal. Pasensya kayo, nana. Saan ko pinilit ni Eric? Iso tinagboluntaryo amang tulong kanyak. Working student tak ngamin. Wanmat ngamin, nanang, tatang. Masya na kininika. Iso atulong akon. Sana bale, tanagtulag kami mat ngagkasar kami, inton makalpaston nga agadal. Ay, alakat saya atom nga rod ti agadal balasang ko. Tanay, si kamot aminon ti papapanan ti kwarta ti anak may. Napintas mo't gayam ti kaayan-ayat mo, Eric. Kan
ubing pa'y maidiligkan ka. Isungarod aswerte akan ko na, tatang. Saan na ka nga ta alukwan na nakaw? Apay ko maalukwan nak ngay. Apay asaan kayo pa'y laeng nga ron ngagden na. Sa kayon to agkasar rinton makalpas iti pa nag-aadal na. Nagtulagan mi ngamin, tatang, nga urayak makalpas sa kami agkasar. Una, ngam no isukat na kan taon, awan ti maaramidam, ta saan mo met nga asawa. Pare, apay ngay? Kasla lumuklog magmat ni Nika. Gapo siguro ata saanin nga agtrab-trabaho, kan saan matin nga agpuypuyat. Mabalin na kasta. Ang si kaitan ti kumut-kutong. Dahita ka di manin ti ibagam, pare. Ay, saan ka kumamasaksak na, pare? Panangisakit ko daytoy kan ka. No siyak ngamin, saan ko agastusan ti babae, no sa anak-anak ka sigurado. Awan pa imot napasama kada kayo. Ang gasgastusa mon. Pare, saan na pa'y nga rod akayat ngagden na kami? Taamangan no agsikog kat agad adal pa'y. Katakdram ano agsikog. Bayan pare, padasak nga ibaga, ngagden na kami. Apay no agden natan, Nika. Kaslang minsan kun amauray ti panagturpos mo. Nagtulag tan. Saan ka di? Ngaman ano ngay no agden natan? Itakder ka mat no agsikog ka? Saan ka kumanga agpilit, Eric? Tungpalam tinagtulagan ta. Sa baling arudan ti bagbagada kanyak. Kaslamat pagbalbalin da kun nga awan nakam na. Asino dagiti mangibagbaga? Dananang kantatang. Ure dagiti katrabahwak. No kastamat lang awan pa nagtalak da kanyak. Isardeng mo timang tulong kanyak. Tapno agsardeng matan titulagan ta. Ha? Saan mahal? Diya kahit mapukaw ka kanyak? No kasta nga rod, agtungpal ka itinagtulagan ta. Ken saan mo nga ipilit nga agden nata? Urayam makalpasak. Wan mahal, di ka nga rodin agungat. At iti sweldok, mahal. Ay na, agyamanak, mahal. Talaga nga ay ayatanak. Iso nga ay ayatan ka matunay. Dito yak nga rodin amangan? Ha? Agwa. Saan pa yan nakaluto? Saan ka makaluto? Tanasakit ti ulo. Anya? Agpa-check up ka, mahal. Amangan no anyamat daytan. Di nakpakadanagan. Yinanak lang daytoy. Iso nga agawit kan. Tapno makainanak ang masapa. Kasta ka di? Sayang Kaya't ka kumapay ang makasango ita amangan. Mailiwak nga minan ang makasango ka amangan. Di ka madanagan. Inton maminsan kan amangan ditoy. Apay akas di ngagpayso ti bagi ni Nika. Saan matasigod akas jay? Kas lalumuklok magmaten. Kan saan na kun nga awisan amangan iti dagos na. Sabalin sa dayto yan Sapay la kuma. Tas saan apumudno ti atap ko. Nakarikap na ti dagos ni Nika. Adda bakat iti arubayan. Agdamagak man. Naimbag amalam yun, nana. Agdamagak ko ma. No napanandiag nana dito'y abalay. Ninika? Nagawidan iji ayanda. Ngamin, masikog matan. Anya? Masikog ko na yun, nana? Wan. Amuyo ka di? No asino tinakasikog kan ko, na? Ay na, Barok. Pada na matlaang nga agad-adal tinakasikog kan ko, na. Ilamlam mga samot jay lalaki. Kasta tinakunana kanyak. Sino ka kaday? Ape asap-sapulam ni Nika. Kuha na. Bisita kuma. Ang nagawid mo't gayaman.
Agyaman na ka, nana. Ay, dawitan, ta ibagbagakan ka, pare. Tiyawanan ba'y na babae? Masikog mat gaya madyak napuputan? Nagkwartaan na kalaan, pare. Ngam kinapudno na, saan na ka nga iayatan? Anya tiyanamida kita pare. Kasano ang mapasublik ti kwarta ang nabusbus ko kenwana? Ay na pare, awan kasuratan ang nagpinirmaan nyo. Kasano nga'y ang maisubli ti kwartam? Bayamon pare. Katinton maminsan, amumton. Saan mo agastusan ti babae, no saan mo paymat nga asawa? Inimimutak ti bagik pare. Kanuray dagiti dadakkel ko. Tapno lang at damaited ko kenwana a kwarta. Yung kastoy matgaham ti aramidan na kanyak. Gusto daytan pare. Panunutom laangan at tulong munday jay kankwana. Ken saan ka nang loko iti pada matao? Konsensyanan day jay, pare. Aging gaita, Mr. Lonely, saan ko pa'y malipatan da ito'y apasamak iti biyag ko. Ket ingkarik iti bagik, ano makabiro kaktuman iti babae nga ayatek manen, ikasarkon nga umuna. Tuy pagayam mo, Eric. Eric, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam, ket ti makunak, lalaingam ton ti agpili iti ayatem. Kitaam tay babae nga amuna kamet nga ipatag. Asaan ket nga usaren nakalaeng. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinge di tinagan nga Eric, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Aging kakano ti panaguray ko iti sungbat mo, Daniela. Pangasim, di na kuman parigatin pa'y. Sige, sungbatan kan, Franco. No kasta, agayan ayatan? Wan, agayan ayatan. Agyamanak, Daniela. Naragsakak unay, tas sinungbatan na kon. Arakupan ka man nga ron. Franco. Daniela. Daak dito'y. Buyaan kayaw. Ay, Ala ni Tatang. nakababahinan kinitatang mo. Ay, Rabi ay. Agawid ka na lakay. Alas 9 ni ti Rabi ay. Sana bale, tadamot motor na pagluganan na, Tatang. Rabi nga roden. Ay, agawid ka na lakay. Ala, inakon, Daniela. Agkita tantulangan inton bigat. Umay kantulatan dito iti kastoy arabi. Gaputa awan wayak no bigat. Adaak ija pwesto. No kasta, mapahanak to ijay pwestom. Impay-pay sumgayam timay dito'y pwesto, Franco. Katuin na, takailiw ka ang makita. Sika inagkanak matan. Kababain ka dagiti makakit-kita. Anya ko ma, ket agayan ayat tamat. Mabainak nga ron. Anya ko matipagbainam. Arakupen kanto pa iti sangod Ay saan Ala, agtugaw ka di tatagpagata nga kiti merienda. Nelia? Ingka man gumatang iti naimas sa merienda? Wan manang. Agawaam Mabit lang, taikan ka iti igatang mo. I love you. Apay nagbinsuot ka. Di mo kaya ti agak ko? Sa dino tinapanamit ay agsapa. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Apay nga itaka lang simrak. At dalaki na sarita ka tao. Asino? Tay may sagayem ko.
Nabayag namin na di kam nagkita. Iso na ibayag kami ang nagsarsarita. Amangan mo't no ada in date mo sa bali. Anya? Awan, Margie. Amo matasi ka lang ti ayatek. Sigurado ka? Wen, mala, inakon itilamisaan ko. Tado pa iti aramidag. Okay. Inak matan itilamisaan ko. Sa dino di ba pananta, Franco? Ijay balayo, itulod kan. Kunak man agpasyerta bay. Saanan? Agpasyerta ko ma. Jakpay kaya ti agawid. Itulod kan. Isardang mo ti motor mo. Oh, aday ta. Insardang kon. Bumaba. Ops. Anya ti aramidem. Apay abi mabaka. Ulbod ka. Kunam nga agpasyerta. Ita. Itulod na kun ijibalay mi. Kat sa dino ko matipapananta. Ijay mall. Masadutak ama pan ijay. No kasta. Agbreaktan. Ha? Ditakan. Napanan? Anya di kunan? Ag-break kami? Hoy, Margie! Agsubli ka, tagsarita ta! Oh, apa insan? Nakaumay ka man? Waninsan, umayak lang makisarsarita ken ka. No saanak ang makasinga ah. Saan magkat di? Oh, anya ti pagsaritaan ta? Sinong bata nak ngaminan tay may kadwa nga inarem ko? Tay ko nam anam-amom ije Facebook? Wen, kasinsin. Ha? Ay, unay kan? Adala nga rodon di girlfriend mo asuplada? Ita, nagaram ka manen? Ag gusto ak ngamin kini Daniela. Kat, kasanon tay suplada akaayan-ayat mo? Kayat kumat ni Margie, gaputan na pintas. Kat ni Daniela, saan ka di anapintas? Nagdumada iti kinapintas. Ni Daniela, simple lang nga babae. Ni Margie, social. Anya ti trabaho ni Daniela? Adda pwesto na paglakwan iti frozen foods. Dayta ti diferensyada. Ni Margie, kat mangup opisina. Idinto ta ni Daniela, kataglaklako. Ngam, di mo tagibasitan ni Daniela kasinsin. Ngamin, sigurado nga agur-urnong dayjay. Amangan kat no dapay urnong nan a. Kasta ti kunana. Adda ka nun basit urnong na. Kat ni Margie, adda ka din na urnong nan. Awan na sasaw na kanyak. Kan gastadora ni Margie. Paggastusan na dagiti pagpapintas na. No daduma, uray ka susweldo mi. Naibusan na dagos ti kwartana. Kat umutang kanyak. Ha? Ngam di matagbayad. Kasta? No siyak ti agpili kasinsin, mas pilyat ni Daniela. Jak kayat ni Margie agastadora. Kasinsin. Ngam kati, paliiwan pa iti ugali ni Daniela. Wen, kasinsin. Ngam, Anya tingam. dakkel abidot ti inaramid mo kasinsin. Agasam ta pinagsukot mo ti girlfriend mo. Wen nga rod. Iso nga ita, sigurado nga agparikot ka. Prutas para ken ka, Daniela. Agyamanak, naggastos ka pa ilang. Basit labahan nagdayta. Kan may saan mo tama sayang? Takanan nyo mat. Agyamanak. O, kat nakaumay ka man, rabiin. Pasensya ka na. Nag-overtime ak ngamin di opisina. Di kagdanag. Sana ngagbayag. Iti kasta, saan ka mapuyatan? Okay lang. Saan mat ka na yun? Ay, anda at itoy. Adda man ni tatang mo iti asidagta. Ay na, di mo latan ikan ka no. Kasta talaga ni tatang. Ay, naimbag arabi iyo, tata. Kastama eh. Ngam na eh. Alas 9 iti rabi eh. Wen tata, sana ngagbayag. Rabi eh. Agawid kan. Tadi ka makasinga. Wen tata. Agsarita kami pa iti 30 minutos tatang. Sakbay nga agawid. Sana bali? Baliwak tulangan ti umay. Kat isapsapak ton. Sige. Wen gayam, Domingo inton bigat. Saan ta ka di mabalin ti rumwar? Sige. Rumwar ta. Makimisa ta. Ang amdagasan nakto ija pwesto.
Kaputa masapa kami nga aglo ka ti pwesto. O sige, dagasin kanto ije pwesto. Hello? Franco, apay anak ka off the cellphone mo itay. Nalobat. Inawagak ni nanang mo itay, kat ko na nangaawan ka pa iti tabalayo. Apay, sa dino tinapanam? Ata ka diing date mo sa bali? Awan. Sige. Kahit konti maturog. Bye. Ay, nagalas at talaga ti ugali ni Margie. Kas lamadismaya akon kenkwana. O kasano, Intan? Sige. Nelson, sikapay lang ti makamo dito'y pwesto, Un manang. Sikanto lang ti sumublat arumwar inton malam. Sige lang, manang. Inaklam makimisa inton malam. O sige. In kami mat makimisa itang agsapa. Sikanto inton malam. Un manang. Intan Daniel, makimisa tapay. Sambutan tatyo muna amisa. Sige. Nakimisa kagayam, kasinsin nena. Wen, Jack nam namaan ang makita ka dito ya. Wen. Kadwak gayam ni Daniela. Daniela, ni nena, kasinsin ko. Hello, Nena. Hello, Daniela. Napintas ka gayam. Thank you. O ala, umunag tayon. Franco? Ni Margie. Ha? Apay anak ka off the cellphone mo itay? Ngam adda ka gayam dito ay. Inawagak ni nanang mo? Kat ko na naarimwar ka. Nga adda ka no kadwam ang makimisa. Siyempre, siyak ti kadwa na ang makimisa. Asino kumapay? Kat? Asino day ta kadwayo? Pagayam ko. Oh, ala kasinsin. Umunag tayon. Sige. Nasaysaya atan na lumiklikak ita kada Daniela kan Margie. Anyamutan apan nakairanranana. No apay nga imay pailahan ni Margie. Mangparak iti pagluganak. Tamapanak laangan ije pwesto ni Daniela. Urayak laangan ni Jay. Manong, ayan ni Manang Daniela. Apay adi mo kadwa. Nalpas ka din ti misa? San pay? Ngamrimwara ka Jay simbahan. Tamad iti tiyan ko itay. Agkiwar maten. Kat ni Manang Daniela ngay. Pinanawa ka Jay simbahan. Palpasan na pa'y ti misa. Kasta ka di? Nelson, nasingpat ka din ni Daniela. Una, Manong. Nasingpat. Nagagatpay. Ken saan an arte. Nagasat ka. No isu ti makatuluya, Manong.
Kasta ka di. Awan makunakan kwa na, manong. Franco, ada ka dito'y pwesto? Wan. Kadwam gayam ni Nena. Simuro takkan kwa na dito'y pwesto na tapno makita. Iti kasta, dito'y ako nagumatang iti frozen foods. Kasta gayam. Ni Margie, danda ni malpas ti misa itay rimwar. Dinto pa'y nagtagtagari di rimwar. Daniela, agpakada ako na. Sana bale, ta nakita ko na ito'y pwesto. Umayak to gumatang dito'y. Sige, Nena. Kasinsin, umuna akon. Sige. Franco, kayat ka kasarita. Ngam, saan dito'y pwesto? Mapanta iti restaurant, iti asidag dito'y pwesto. Sige, agkapita, Franco. Sige. Franco, asino ni Margie? Ada ka dinaskan ama amuak. Ni, awan. Maawatak nga da nagkinaawatan niyo, ado ha. Kwa. Awan nagkinaawatan mi. Awan nagkinaawatan niyo. Anya nga ruti kayat naasawan tinakitak. Idi mo nagtayo ijay simbaan. Kimpat iti takyag mo ni Margie. Sakit nagkaabay kayo pa iti tugaw. Kwa. Saan ka di arumbang asyak ti kaabay mo? Tasyak ti kayan ayat mo. Kasya lang kami ni Margie. Franco, panagkunakit adanaskan nga ornusam. Iso nga ita. Nasa isayat no waswasan tanti amin kadata. Ipagarup mo ka di ajak maawatan titigtig na yung ka ni Margie. Agayan ayat kayo. Nalawag dayta. Daniela. Ilibak mo man kan saan. Ngam kasta ti maawatak. Iso nga ita. Agwin na suwasta pailaan. Katno na urnos mo ti amin. Ada aklat ta dito nga guruuray. Ngam no awan mauray ko. Nalapit. Ni Margie ti talagang ay ayatam. Saan asya? Ngam, Daniela. Diyak kaya ti kastoy a sitwasyon, Franco. Agwin na suwastan. Nasayatayin may kaditi balay, Franco. Kaya't kong agkalaysatan. Anya? Agkalaysatan, tapno walpasan. Ngam, awan pa urnong ta. Nagastos ti kalaysa. Sikat ti lalaki. Iso arumbang asikat ti aggastos. Makaamukan nga agremedyo. Ingka umutang no iso. Basta agkalaysatan. Anya? No talaga nga ayayatan nak. Ikalaysan ako iti kabiitan na panawan. Diyak kaya ti agapura iti day taabanag. No kasta, agwin na swasta nga rudan, Franco. No para kanyak, okay lang nga in-break na ka ni Margie. Tatalaga adyak magustuhan ti ugali na dadya babae. Si kamot la mismo tinagkuna, ama dito ugali na. Masairak. Gapotayin break nak ni Margie. Kasla jak kayat nag-break kami. In-break na kan, iso abay amon. Bayam tagsapol iti mangikalay sa kankwana. Tangay agapuramet nga agkalay sa. Daniela, kayat ka kasarita. Iso nga inawis ka dito yung restaurant. Anya ti pagsaritaan ta. Panghasim, tay kan nakitigundaway. Agsinubyan ta ko man. Imbagak mat nga orno sampay ti amin. Sakbay nga agsubli ka kanyak. Daniela. Diyak kayat nga agsinublian ta. At ilinawon ti pusong kat ni Margie. Aklunat nga ayatan ka, Franco. Ngam, nasakit kanyak nga dagayam ka inaagaw ko. Nag-break kami kini Margie. No kasta, ikampay iti gundaway day tapusom amang rik na. No asino talaga ti ipit-pitik na. Daniela. Tingi-tinga man na imbag. No asino talaga ti ayata. Iti pa naglabas ti aldaw, mariknak, ani Daniela at talaga ti ayatek, Mr. Lonely. Ngem idi da kamatek ti panagayat ko kenkwana, saan nakon nga ayaten, ket likliklikan nakpayen, kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Franco. Agyamanak pagayam Franco iti daytoy apakasaritaam.
Saan ang nasayaat a pinaggidan mo ti dua a kaayan-ayat? Talaga saan ang nasayaat ti ibunga na? Ala, no talagang ay ayatem ni Daniela, anu samlata asarungkaran. Ket ikarimmet iti bagim, asaan mo nga uliten ti inaramid mo. Tano ulitem pa'y sigurado asikan ti madaksan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam ang nagpailinged iti naga na Franco, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay Panang Taraba. Ada babayadan mi ija eskwelaan. Mano? 200. Ay, awan pa'y kwarta kita. Inton sumangpat ni tatang mo, bareng ada kwarta na. Diyak kaya tayo syakti saan to lang nga makabayad. Nakababain. Kat anya ngay ngarod ti aramida kanak ko. Kat awan mo't kwarta. Awan mo't ngarod ni tatang mo. Inkay umutang nanang. Bayadan to ni tatang inton sumangpat. Ayaw na niya. Sige, urayan nak ngarod tapadasak ti mapan umutang kin ni Mare Paula. Kartingan nyo nga rod, nanang. Ang mga numaladawa. Wen, basta urayan na. Mare Paula, pabulutan nakman iti 500. Kasapulan nga min di anak ko. At dabayadan na iti pagadalan. Awan mo't nga rod ti asawak. Sana bale, tabayadak to inton sumangpet nila kay ko. Apay Mare, kaano asumangpet aya ti asawam? Sumangpet matlaeng itanga aldaw. Sige, pabuludan ka. Basta bayadan mo't laeng tapag-purchase ko ngamin itilako. Un Mare, isublik adagos apaman asumangpet ni asawa. Oh, adto'y tili magasot, Mare. Ay na, agyaman ako na Mare. O sige nga rod, mapanakon taur-urayan nak di anak ko. Oh, adto yan ti 200 anak ko. Mapankan tapno saan ka amaladang. Agyamanak nanang. O sige, mapanak nga rodan. Agan-anad ka Nanang. Ayos. Adda 300 ko. Ibagak to iti asawa. Nga adda utang ko 500. Ibagak to 500 ti babayadan ni Lexi. Hello, Manang Elsa. Imbag ta nasabat ka. Ado tila ko kapag papintas. Ada lotion, ada sabon, sunblock, moisturizer, kandan dumapay. Agkita akman nga rod bakla. Adto, agpili ka. No, nyati kayat mo dita. Mabit lang manungay daytoy. Dayta cream, mapararupa. Effective dayta mana, 1.5. Apo, nagninamot gayam. Ngam talaga pumudaw ka dita manang. Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan. Awan mo't kwartak bakla. 300 lang ti kwartak ditoy. Mabalin ti utang. Sige latan, tapno makalakwak mat. Basta saan ka anatiwad nga agbayad manang. Wen ka di ka agdanag, tamakabayadak bakla. Nasaya at tasimangpet kan lakay. Adda babayadan ni Lexi ije pagadalan alimagasot. Bimulodak kini Mare Paula. Kunak abayadak apaman asumangpet kan. Kating ka nga rin bayadan takababain. Muti nga rin ati kwarta, tamapanakon. Atoy. Ay na, agyaman naklakay. Sige nga rod, panawan kan, tenak agbayad. Saan ko pa'y nga ibayad daytoy? Amok asaan pa'y akasapulan ni Mare Paula daytoy? Agis isturmat, imposible nga awan kwarta na. Imbag ta nasabat ka manang. Anya ngay, kasano nga balance mo? Di nakmutin malagi pabayadan. Ay na, pasensya kan Luis. Awan pa'y ngaming kwarta kita.
Umayak tulat ta ije balayo inton addan maibayad ko. Unay mo ten, dandan ni makabulan ng utang mo, manang. Di ka kadi madanagan, tagbayad akmat laeng. Urayom laeng nga da kwarta. Namnamagday ta, manang. Agbayad ka kumamat, tapno saan ka malugi. Wen ka di, danag mon ayan. Ay na, naabutan akmatan ti tudo. Sapay ado ti awit ko ang pinalingkit. Ay, sa anak alumabas di ta istor ni Mari Paula. Sigurado nga agsingir lakit di. Di tabangir akalsada ti pagnaak. Mapanakon. Oray medyo adayo ti pagnaak. Anong sakon ah? Ha? Ti masabat ko. Nimot Mari Paula. Ay, darasat nga ilingot ti payong ko. Kat mangliklikak. Anyamot kan ti kastoy. No asino pa'y ti saan mo akayat amasabat. Isupay ti masabat. Bakit? Adda trabaho kiti adayo. Amangan mo sa anak ang makaawid iti linawas. Tasayang tiplete. Kasano nga ruden ngay lakay. Pangalaak iti gastusan mi itinal daw. Agpaw itaklatan iti linawas. Makamukan amang yan, anay. Ay kat iso no day tati ko nam. Kaano nga iti ipapan mo? Intong bigatan. Alang nga rod lakay. Isaganak mo tandag iti alaam akawas mo. Ni Auntie Paula, amapan mo kano bayadan dya utang mo. Wen, inton adda kwarta. Kunak man no nabayadan ni tatang dya utang mo kan kuana. Wen, ngam sabali manan dya inutang ko. Ay, saan ka alumablabas ijay istor na Agsingir day jay. Tila makaururay amapanak agbayad. No adda kwartayo, nanang. Agbayad kayon. Tanakababain. Wen ka di, saan aday tati pagproblemaam? Tiket di pa nagadal mo, ti asikaswang. Lakay, imbag man ta nakaawag ka. Kumusta ka ngay mat dita? Okay lang dito'y bakat. Da kayo ngay. Kumusta kayo maten? Ayos kami lang ang lakay. Nasayat nga ron no kasta. Ang gayam. In kayo warja impawit ko. Tapno adalawan siyo anak ta. Ay, agyaman nakalakay no nagpawit kan. Talaga nga awanan ti usaron mi iti anak ta. Medyo dakkel matimpaw iti asawa. Ay, umunulgak man pa'y di tapaggatangan iti appliances. Agkita at iti makurso na daa. Uy, nagpintas mateng da iti asofa. Mano nga tati presyo da ito? Kita man. Ay, nagninamitan. Ang kurso nadak da ito asufan. Mayat nga agyan iti sanas ni. Sublyak to da ito asufaset. Agdis kitarak iti igatang ko. Nunaskan nga umutang nga aramidak. At damat ipaw-paw iti asawak, apangalaak iti pagbayad ko. Alan manong siya no, amok nga agpapautang kayo. Pautangan dakon At damat trabaho ti asawak, agpaw-paw it kanyak. Isu ti pangalaak iti pagbayad ko kada kayo. Saan ka kumaapautangan? Tasaan matabisnis ti pangusaram? Ang agpilit ka mat. Suama ka amuka. Pautangan ka, basta agpirma ka. Un manong, di kay madanagan, ta saan kayo nga itarayan? Ala, agpirma ka nga rudan. Nanang, nangalaan nyo iti dahi asufa. Nagpintas matan. Sigurado anangina da ito eh. Talaga anangina, anak ko. Ngam kurso nadak ngamin talaga. Iso nga impamuspusak aginatang. At damot gayam kwartayo. Ngam apay asaan nyo abayadan ni Auntie Paula. 500 laeng matyo utang ko kankwana. Apay nga rod asaan nyo amabayadan, nanang. Amuyo ka di? Nakapaskil tinagan nyo iti store na.
Asa kayo kadagiti nakautang ijay, ana ipaskil tinagan na. Anya? Ha, nagalas ket ti aramid dayjay apaulan? Payman? Saan kayo kuman amakiapa, nanang? Agbayad kayo kit din. Ha? Day tati utang ko. Para 500 lang, ipaskil mo pa'y. Ikatamon, tinagan ko dita. Idi imutang ka, agpakpakaasi ka, itatagbayad ka, ito pak mumutan ti kwarta. Wala, tadi ka makauray ang mabayadan. Nagtiwod ka kit di ang agbayad. Manun abulan ti utang mo. Idin to takunam idi nga ited mo matlang iti aldaw a panangalam iti kwarta. Di ko namket di, saan mo ama iturugan ti impautang mo? Para 500 lang, iso ti pangibabainam kanya. No dayta ti pamuspusan tapno agbayad kayo, talaga nga aramidak. Ala, pumanaw kan, kat saan kan ngom umay dito istor ko? Talaga saanan? Tanagalas ti ugalim. What? Naimbag ta na sabat ka manan manang Elsa. Anya ngay, manon abulan di utang mo kanyak. Kaano ti plano mapanagbayad? Singir ka la, singir. Kita man to'y rupak no pimu daw. Saan mat nga effective di ginatang kukan ka? Ay, awan ti bibiyang kuno tumalabking ka ti produkto, ano saan? Tinapadag kanyak, agbayad ka, takinayat mo nga inala ti lakok manang. Kat aguray ka ang arod, tangay awan mat epekto di ginatang kukan ka. Aguray ka, no kaano nga agbayad ak. Kaanon tungay ti panagbayad mo? At idugan tinted ko king kapawayway. Nga maging gaita, saan ka pa nagbayad? Basta, agbayad ak to, urayom laang. Ay na, makapay-stress ka mat. Nagrigat ka singiran. Nagtiwod ka. Saan ka nga ganat? Imbag kumamat no napintas di inlakom kanya. Ay awanan ti adwa sa umanang. Basta bayadam ti inalam. Di ka lagbain. Umututang ka. Sakit nagrigat ka mat asingiran. Nanang, anya manan di ibagbaga dagiti kaadalak, anakiapa kayo kanu. Gaputa saan nyo akayat ti agbayad iti utang yo. Chismo samat dagita ka eskwela. Di mo ti bagbagada. Saan nga rod atim malab dito'y ropak di inla ko da abakla. Kasano nga rod abayadak ngay. Siyak ti mababain iti araramiden nyo, nanang. Ado ti ka-eskwelak ang nakakita, idi na ipaskil tinagan nyo iti store. Sa ita, ado manan ti nakakita kada kayo, idi nakiapa kayo. Kat, ibain nak nga rod nga inam, kasta ka di. Nanang, saan kayo ngaminan ang nga umut-utang? Kasapula kunti kwarta, Elsa. Itati na ito di nga panagbayad mo. Ah? Ay na, kasano nga manong siyano. Awan pa'y mat na urnong ko apagbayad ko. Adda kasuratan ta, Elsa. Nagpakpakaasi ka, apautangan ka. Itatag singirak, takasapulak ti kwarta. Rumbeng laan nga ron nga agbayad ka. Ay napasensya kan manong siyano. Talaga nga awan ibayad ko. Nukasta, ijay barangay talaangan nga agsarita. Ah? Ay, kwa manong. Ang mga numabalin a pagtungtungan ta daytoy. Saanan anasken a dumanon ta iti barangay. Ikanakpay ko maiti makabulan a pawayway. Negosyo ti pangus-usarak iti kwarta, Elsa. Isu akasapulak itan. No di ka agbayad, agkita ta iti barangay. Carlo, apay adi mo imbaga nga agawid ka. Inawagan nak ti anak mo. Gapu ta saan nan akayat ti sumrak iti pagadalan. Gapu iti bain na. Asika nga inana, titungtungan dagiti kaklase na. Wala kay. Impabarangay nak ngamin ni Manong Siano, gapu iti utang ko. Asino tinagkuna ngamin ken ka nga umutang ka? Sorry lakay. Sa anak ton nga umutang. Talaga asaanen. Tanu ulitem pay. Saan kan atulungan? Binayada kon ti amin nga utang mo. Ngam no ulitem pay. Makaamukan iti biyang mo. Uray mabalod ka. Saan kan atulungan? Ni anya nga itar aramidam anak.
Maladaw kan iti pagadalan. Saan akon nga ag-eskwela, nanang? Agsardengak laangan. Matayak iti bain. Siyak ti pagsasaritaan dagiti kaadalak. Mangutang kano ti inak. Makitam ti epekto ti aramin mo. Ngam anak, sayang no agsardeng ka. Ano samlatan dagiti ibagbagata. Malipatan dan tumot laang. Diyakon kayat ti agadal, nanang. Uray sumardengak pa itaatawan. Ituloy kong tumatlaang. Iti kasta, saan kuntun akaklase dagiti kaklase kita? Umayak iti pagadalan yo, anak ko. Kasaritak ti teacher mo. Numakasaok ti teacher yo. Kat sikapay lang ti pagsasaritaan dagiti classmates mo. Uray agsardang kapay laeng. Ngam no saan da ka na pagsasaritaan, ituloy mo ti agadal. Tasayang, anak ko. O sige nga ron, tatang. Basta kadwa kayo amapan iti pagadalan, ah. Sorry anak, No nairaman ka iti inararamid ko.